دمجمێر 6 دەما پێشکەشکردنا نوچەین ئارکیە فەرموو سەر نوچە. چەکدارên Qesedê daxwaz ji Amerîka dike ku hêzên xwe ji Rojhilatê Feratê venekişîne. Wezîrê Derveyê Tirkiye dibêje eger Amerîka PYD û PKK ji Rojhilatê Çemê Feratê dernexe ew neçarin ku bûyî erkî rabin. Wezîrê Derveyê welatê Rûsyê ragihand ku Amerîka wê nîv dewletekî ji bo Kurdan li Rojhilatê Çemê Feratê ava bike. دوباره سلاف رونشتنا پرلمان کردستان ده دوشنبه بری بچو. در رونشتنی ده دسته سروکاتیا پرلمان کردستان هاته هلبجارتن و دکتورا والا فرید جفراکسیونا پارتی دموکراتی کردستان بوه سروکا پرلمان کردستان. ده دوشنبه دمجمیر سه پشتی نیوروی زنگا رونشتنا پرلمان کردستان لیدا. در رونشتنی ده دسته سروکاتیا پرلمان کردستان هاته هلبجارتن. پشتی دست پیکرنا رونشتنا پرلمان پروسه دنگدانی لسر هلبجارتنا دسته سروکاتیا پرلمان کردستان هاته بری و برن و هر ده همان رونشتنه دا دنگ هاتنا جدا کرن ناوین سروک پرلمان و هر دو جیگرین وی هاته راگهاندن. لگوری پروسه دنگدانی دکتورا والا فرید پرلمانتارا سرب فراکسیونا پارتی دموکراتی کردستان و 64 دنگ بدست و آنین و بو سروکا پرلمان کردستانه. و 35 سالم پرلمانتارا فراکسیونا نوی نوی خوش بو پوستا سروک پرلمان بر بجیر کربو لی بتنه 8 دنگ بدست و آنین. هیمن هورامی پرلمانتار فراکسیونا پارتی دموکراتی کردستان بو جیگره یکی سروک پرلمان کردستانه و 68 دنگ بدست و آنین. و لهمبرده کاوا عبدالقادر بر بجیر فراکسیونا نوی نوی بتنه 8 دنگ آنین. هر وها مناقهوجی پرلمانتارا لسر پیک هاتایا ترکمان 6 دنگ بدست و آنین و بو جیگرا دویا سروک پرلمان کردستانه و الهمبردا مجدا محمود فراکسیونا نوی نوی بتنه 8 دنگ بدست و آنین. پوستا سروک پرلمان کردستان لگوری لحفگرنا سیاسی پشکا فراکسیونا یکیتین اجتماعی کردستانا وجبرکو حتا نها یکیتین اجتماعی کردستان نکاریه بر بجیر خوش با پوستا سروک پرلمان دست نشان بکا دکتورا والا فرید بدمکی بو سروکا پرلمان کردستانه حتا کو یکیتین اجتماعی کردستان خویک عالی بکا. جشش 11/2018 و پرلمانتارین کردستان سوندا یاسایی خوارنا وجبر برجواندیا گشتی رونشتنین پرلمان کردستان به وکری من حتا کو یکیتین اجتماعی کردستان بکار بر بجیر خود دست نشان بکا لی پشتی درباسبونا سه مهان ده رونشتنا پرلمان کردستان هاتا لدار خستن. جوینک دنافبرا هفپیمانا اجتماعی هزین شورش و اپوزیسیونا سوری لی استانبول هاتا لدار خستن. جوین با مدبونا جیگری سروک هفپیمانیا اجتماعی اپوزیسیونا سوری عبدالباسط حمو و چند اندام دنین هفپیمانی و شاند امریکی جی به سروکاتیا یاریدر وزیر دربی امریکا بو. ده جوین در روشا سوریه و داوین پیش هاتین سیاسی لسر آستان ناو دولتی و هرمی هاتا باز کرن و شاندا هفپیمانی نرینا خواهش بو چار سریه کی جکریزا سوریه را جبو شاندا امریکا دابو دیار کرن. مظلوم کوبانی برپرسیار قصده داخواز جه هفپیمانا ناو دولتی لدجی داعش کرد که امریکا سرپرشتی آوی دکه که 1000 تا 1500 سربازین خواه لروجاوای کردستانی بهیلن و الدار خلیل دبیجه اگر امریکا داخواز وان بجه نکه اوی بری خواه بدن رژیم اسد. پشتی کو هات زلال کرن امریکا پشتی بداوی هاتنا شر داعش تو گرنگی نده پیدا و تبع هزین بسر و ینکو پیدا بشکته ده بر پرسیارن پیدا و قصده داخوازش امریکا ولاتن اروپا دکن کو پشتاوان برندن. مظلوم کوبانی بر پرسیار قصده داخواز جه پیمانیا ناف دولتی لدجی داعش کو امریکا سرپرشتی اوی دکه کر کو 1000 حتی 1500 سربازین خوال روشاوای کردستان بهیلن پشتی بداوی هاتنا شر داعش. هروها مظلوم کوبانی گوت کو او هیوی دکه امریکا پروسه وکشانه تبا هزین خوش سوریه راوستینه هیزکا آسمانی و بجایی لروشاوای کردستان بهیله و که هاتا راگاندن که پیمانیان ناف دولتی لدجی داعش به سروکاتی امریکا او داخواز قصده و پیدارت کریه گوهنه دا وی داخوازه.
و ji Alîxwe Eldar Xelîl di lêdwanekê de ji bo Ajansa France Press ya Fransî de xwaz ji welatên Yekîtiya Ewropa kir ku hêzekî li ser sinûrê Rojavayê Kurdistanê belav bike û yan jî ji aliyê asman ve piştevaniya wan bike. Herwiha Xelîl got ku pêwîst e ji rûyê exlaqî û siyasî ve welatên Yekîtiya Ewropa pişta pêde bernedê û Ferensakarê pêşniyazekê ji bo Encûmena Esayîşa Navdewletî pêşkêş bike. Da ku hêzên navdewletî li ser sinûrê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re belav bike. Herwiha Eldar Xelîl got ku eger welatên Yekîtiya Ewropa û Amerîka pişta wan berdin, wî demî pêde wê rû li Şama paytexta Sûriyê bike da ku li gel rejêma Esed rêkeftinê bike û çekdarên rejêma Esed sinûr biparêzin. Ji dema ku Donald Trump serokê Amerîka biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye ra gihandiye û pêde ketiye li û tevgerê de û rû li tevaya aliyan kiriye da ku bihana wan vewerê. Lê tevaya dexwaz û projeyên ku pêde pêşkêş kirine ji aliyê wan aliyên ku pêde rûlwan kiriye hatine redkirin. Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsya ragihand ku wîlayetên Yekgirtiyên Amerîka hewl dide Sûriya dabeş bike û nîv dewletekî ji bo Kurdan li Rojhilatê Cemê Feratê ava bike. Careke din wezîrê derveyê Rûsya Amerîka bi avakirina keyanekî Kurdî li Rojhilatê Feratê tometbar dike û dibêje pêwîst e yekparçeyiya Sûriyê were parastin. Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsya ragihand ku wîlayetên Yekgirtiyên Amerîka hewl dide Sûriya dabeş bike û duweylekê ji bo Kurdan li Rojhilatê Cemê Feratê ava bike. Herwiha Lavrov got ku Amerîka nahê li hevpeymaniyên wê ji nûvra navçeyên Sûriyeyên ku ji destê terorîstan hatine azadkirin ava bike û ev çend niyaza Amerîka dide xuyakirin ku Amerîka ji bo dabeşkirina Sûriyê kar dike. Wezîrê derveyê Rûsya got ku erkê tevaya welatên ku destêwerdanê di Sûriyê de dikin vegerandin û parastina serweriya Sûriyê ye û civaka navdewletî bi giştî û Amerîka piştevaniya vê pêngavê dikin. Lê di rastî de û li ser erdê Amerîka berûva jî vê pêngavê kar dike û Amerîka rij de li ser avakirina keyanekî taybet bi Kurdan li Rojhilatê Cemê Feratê. Sergey Lavrov got ku Amerîka bi tenê navçeya Rojhilata Cemê Feratê ji nûvra ava dike. Hevpeymaniyên xwe jî li wê navçeyê neçar dike da ku projeyên xizmetgozariyê li Rojhilatê Cemê Feratê encam bide û ev çend wateya niyaza Amerîka bi dabeşkirina Sûriyê dide xuyakirin. û derbarê vekêşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê, Sergey Lavrov got ku vekêşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê wê bandoreke erênî li dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê bike. Lê ew bawer nake ku Amerîka wê biryara xwe cihbêcih bike. Wezîrê derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu ragihand ku eger Amerîka PYD û PKK ji Rojhilatê Cemê Feratê dernexe ew necarin ku ew bixwe bûyî erkî rabin. Ragihande got eger Amerîka Rojhilatê Cemê Feratê ji PYD û PKK paqij neke wê Tirkiye bi vê yekê rabe û çekdarên navbûrî ji deverê bi giştî derxîne. Wezîrê derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu di gotareka xwe de li pêşiya cemawerê partiya xwe li Esparta diyar kir got ew ê wan deverên got ew çekdar têde neştecî bûne ji wan re bikin goristan û eşkere kir got welatî wî şerê çekdarên PKK li ser sînorê xwe bi Iraqê re jî dike. Oğlu serbar kir û got goneha pîwîst e ew Rojhilatê Cemê Feratê biparêzin û paqij bikin ji wan çekdaran. Got bi gotina wî pîwîst e çekdarên PYD û PKK ji wê deverê ji aliyê Amerîka werin derxistin. Eger na, Tirkiye wê bi vê yekê rabe. Ev gotar tê di demekê de got şerê rêxistina Daişê bi dawî hatiye li Sûriyê. Got bi vê yekê tu hiceta Amerîka nema ji bo piştgirî û alîkariya çekdarên Sûriya Demokratîk. Got PYD beşekî serekeye tê de. Beryana Hacî, serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand bû got Tirkiye li hêviya wê yekê ye. Got çekdarên PYD û PKK ji bajarê Minbic werin derxistin ji aliyê Amerîka. Wekû cîbecîkirinekê ji sozên xwe re ji Tirkiye re her wiha cîbecîkirina rêkeftina nexşeriya Minbicê ya kotnavera Amerîka û Tirkiye hate îmzekirin. Em ê vegerin li ser liv û tevgera hevpeymana niştîmaniya opozisyona Sûrî û helwestên navdewletî beramber Kurdistana Sûrî û beramber Sûriyê bi giştî me mêvandariya Abdulbasit hemû cîgirê serokê hevpeymana niştîmaniya opozisyona Sûrî kiriye. Mamosta Abdulbasit ev dema te baş? Mamosta Abdulbasit Tem baş, ver belê baş. serçavan.
ددما داویده هون شاندک جه هفپیمانا نشتیمانی اپوزیسیونا سوری کو بسروکاتیا تبو به شاندک امریکی را جویان چه تشت نو و لگل وی شانده امریکی گنگ شکر بار باش دم باش بو تا تماشاوان هجا او شانده تیلاقی بو سروکاتیا سروک تیلاقی بو بله او جهات تدی أقدمك درجة دامستاندن وقفتوجو دنابرة تركيا وأمريكا وهريمك أهرام تي بحث كذن شاندا أمريكي جهات جوينك بوزيسيوني رب طيبات ائتلاف ركب برياويجي دستايا دامستاني رجيك بل دوردا أو جولة سياسية أمريكا وش خبات كر واشنطن وبين وشاشي هيبي جوينا دولتين ناباندي إيجو ديجي داعش تایبەتی سمۆل گروپ جوینەکەدیژی هەبوو ئەو دەوڵەتێک بۆ ئیرۆ مەسەلا پشتەوانیە شۆڕەشا سووری بکەن جنێوێدا و هاتنە وارسۆی و میونخ و ئەف تەفگەرە ئەمریکا دووردا ینی بهتر تشتێک گۆدا دیارکردن ینی جۆی لە نونەری ئەمریکا و تاقمێ پێرە بهتر ئەو نێزیکبوونە کە داموساندنێ دنابەرە هێزێن سووریا دەموقرات و تورکیا ئەو درب نزیکبوونەکێ بەچێتن یعنی ئەو کە ئەرێ بکەن تایبەتی هەردوو سەر گوتنا هەرێمە ئارام یعنی هەمووانی و هەلبەتە تیلاژی ببینێ گوتنا ئارام هەرێمەکە ئارام باشش بۆنی پێشە ڕۆژێ باکوورێ سووریایی لێ ئەو پرزگرێکێ گۆهاییژی هەنەکی هێهەنە دووردە ئەو گەشتبینیەکدا دیارکردن و سەر ئاستا شۆڕەشا سووری تایبەت و سەر مەسەلێ ڕێخستنی ژێنەکی باش هاتە بەحثکرد باشا هون وكو ائتلاف هون وكو اوبوزيسيون هلوستاوا چبو برانبر وان هاولين كو نزيك بونا كقصدي تركيا چبون هلوستاوا چاوي ثاني يعني ايرو هلوستا ايرو بهتر امريكا وتركيا ودولتي مظن روشا سوري تشوفين يعني ايرو لاعب كسين الاستقبال قدار وروشا بشروجا سوريا نخل كسوري مشين نه رژیم جاری کی و نه افسون جاری کی بهتر از دولت ایرو گو ناکوپیه نابراوا دا و هر یکی برجوندی خو بر بچاو سن او ایگو بهتر باندور کن بشروج خلق سوری تبایی هلبت وکاتلاف ارید که باش دبینی هرمک آرام دوید پشتی گو بکشان امریکا رجلاتی فرات کیه به والابون داگری معنا قصده و تني اوشي و زحمتيا به ناراضينا و پیش رژیم بشار اسد و ملیشه ایرانی ورن ممکن في صدا اجاره كديبه غير بل حتى انا بريان اريد بجن داعش وندابو نما داعش نهت خلاص كرن داعش بلا ولا بديسا نافغل الجهاده ممكن اواتي دي دركبه ولكن مطرسي سرباكور سوريا تايب روجلاتي فرات جاره كدي شبكه جراندر وسوي بل دوی مهرمه آرام به آوات اتفاق کرده بنابرای با دولت هذا و امریکا جد زانه یعنی باش اینو ترکیه دولت که خودی گرنگا جغرافیا سوریه سرگی لاوروف دبیجه که امریکا دخوازه نیف دولت کیش کردان را چکه تا چه راده لگور نریناته اف گوتنا لاوروف راسته يعني ايرو افغوتن بحث دبي يعني او تي ديار كرن نجبو دولتك يعني ايرو برسا كلي كرد سوريا وقت نتوادوا غرينغا يعني ايرو روسيا جدبينه ملتك امريكا ولايات اوروبا حتى تشتهري بالكي جارا فيشيه ديجم يعني هناك او دا اخافتنا جوي العاداني انه افكشانا مج رجلاتي فرات دا ديار كرن او راس فرس ومطرسيات تركيا جبوني بروجه سرخبونا كردستان سوريا نوكا فرسي وادك دي واقعها انه اف بروجيكت يبدو دياره هبو ترسك هبو هل بتشي ابناء هر يك دخوازه ترسا كردي الفشار بك الاديتور جبوني خاطري اجنده خو يعني وخوها وندزانه جي اف دولت بالوكاله شريحه بدكن وهر يك جبو برجوانيه خو كرد وقف اكثر كي جرينجن هم سوريا وكنا تواضدوا هل بت يعني لافروف هكر جديبانا وراس بانا شي بهورناكم يعني او مطرسيا كو بيجي دياركن يبوني او سيجنالا بدي تركيا بدي انه امريكا بروجيكت وهي بوي كرداو او جي تركيا بربچا بسنه دربوي نزيكتي بهتر اريا روسا ده هري
وچارەسەریە بەر نظام را هەرێ سەر اتفاقاتی ئەدانا ئەوانە هەنێکی وەکە دیبلۆماسیە وڵاتی مەزنە وەکە ئەم کورجی بچاوستێنن یعنی بێوا وڵاتی مەزنجی دۆستانیا واژمارە گرنگە ینی تایبەت ئەمریکا رووسیا و دویان بەر بچاوستێنن و بێوانا دەوڵەتە نەممکنە کورد کاربن بگنە مافی خۆ کورد بێن پاراستن ئەوانەش بەرچالێ گەلێک جارە ئەو دەوڵەتی مەزن هەر یەکێ کارتاب هەورە کارتێنێ بوونی خاطرێ ئەجندێ خۆ بێت باش ئەم دخوازن هەنێکی بهتر بشەفافیەت ژمارە بدە دیارکردن لە گۆر تەخمینەخوا چ لە پێشیا ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتەیە تایبەتی دەبەرێن کوردستانی لە کوردستانە سووریێ دە وان چەند مهێن بێدە ڕاستی دخوازم بێژم ینی پشتی کۆنگرێ سوچی یعنی هینێکی ئەو لەفکردنە نەهاتەدانی یان نەر گۆری ئەنجامی هاتە خواستن دەبەردا ینی ئەو خیتابا بەشار ئەسەد و عێریش بوو ناوێژی هینێکی دا دیارکردن ئەنو بەر گوهرتن نەدی هەن ینی ئیرۆ اتفاقاتن بدەن ئەو گوهرتن چنە ئەو اتفاقاتی ئەمریکا ئیرۆ کۆمیتا دەستوری نەهاتە ڕاگەاندن بێترسۆن دێ دیارکردن ئەنو چارەسەریە سووری دەبێ سەر ئاساسی جنێڤ و هەر سال 4 ساڵکێ بەری ینی وەکە بیئەلئامینە جێدوژن و انتخابات و هەڵبژاردن چێ بە پێشێژی یان ئەو کۆمەتیا دەستوریژی گرنگە لێ ئەولەویەت نەژوێرە بێنها ئەوانە بەعکسی مستۆرا تێدانی یاد دووە نزیکبوونا بابەرە ئەمریکا و تورکیا لە هەنێکی داموستانە زێرەتر بوونە و لەهەفکردنە و حتا جۆرجێدا ئاخاستنا خۆدە دیار کرد ئەنو پێشە ڕۆژێدا کۆمیتێ تەکنیکی هاتنەدانی داگۆ کاربن گەلە پرسگرێکە چارەسەر بکەن و تایبەتجی لەسەر من بجێ گەلە هاتنە ئاوێتن و ئەم داموساندنێ بکەن بە هەموو هەواڵبەندێخوا بە وڵاتێن فەرەنسا و بریتانیا و ئەڵمانیان و وڵاتێکی ترژی هەفەیمان دژی داعشێ گوپیسی بەکشانە ئەمریکا ئەم چاوە کاربن نقاط مراقبە ئاوا بکەن لێ سیاسەتە ئەمریکادا تو گوهارتن چێناوێ تەکتیکە لێ استراتیژیای خۆوەک بەرێ بینێ ئەمە دیسەژی ڕۆژهەڵاتی فەرات و وەک ژێبەرێ کۆنترۆل بکەن بەلکی نەبر ئاواکی فەرمی ینی دیرێکت هەندڕێ سووریا وەک لەشکەری لێت ئاواکی ئازمانیدا دەبێ ئەم هەنێکی سەر سینۆرێ ڕۆژهەڵاتی فەرات و حتا پێ تەنف و سینۆری ئوردنی هەلبەتە ئەو استراتیژیا ئەمریکی زێدەی پرۆژە کووردا تەنێ زانین جبرگو ایرو پروژه امریکی در عراق و سوریه دا پارالل دمشه یعنی اواناجی چاوا اگر تو بچکیش مره برفرهتر بکه چاوا زیده روسیا کردیه جبرگو ایرو ناکو یعنی برجواندی امریکا هری گرنگ دخوازه ایران دور بخی و شر ایران آواکی بحمو آستا بود چلوارسو کنگره آرسو بودانی کنگره آشتی و آرامیه یعنی اولهیه البورجلات نافین بهتر ولاتین عرب و اسرائیل جی هنا کنیزی که هبون او نزیبونا ولاتی عرب و اسرائیل بید تایبر جی هم برای ایران ایرو ناکوکید نابرا ایران ولاتی اروپا داشتی تیدانی او دوی ایران دور پیش ببی دور داجی یعنی عراق جی تفگرک دبی جبونی انو پارلمان عراق بریاره که بصین انو معنى امريكا الولايات العراقي نشرعيه اساسا في برلمان الجرده تو اماجه بو اكيد كو غافن ام دكارن بيجن صفقه العصر تين بكار انين لسر خاكي بله او يعني يعني رجلات نافين تلوهبيه كده في مشاندش سوريا بس في العراق ده حتى تقسي نوري يمني وبحر الصور اتفاقات دبن يعني ايرو لهفكرنك بأزباورم يعني إيرو دو مشروعي دبري مصاندن يعني دو قطب بهتر إيرو كونغرا وارسو ويجب كونغرا كي برفرة لهمبري بروجا إيراني جبر أمريكا ترصه في شروجي دا أولات المسلماني مظن باندور بن ونجبر خبتي إيرو أفقرا سلوكي ولي العهد السعودي دماتشي باكستان ودشي هندي يعني إيرو تفقرك إسلامي ديتي أباكرن بالدربي إسلامية إيران وتركيا جبرويك أمريكا بترسم ترصيد مسألة مزي أوجد وجه لما أولاتي هردو وظن وقت تركيا إيران بقى هل بتروجلاتها نبي وبكذا بن باندورا بدلا ونزيقونا وبقى الصينية وناس دانوسانا الصينية ريا روسيا لتبرد بروجة أمريكية تجاري دروجلاتها نبي ده تيك بتشي أو بروجة جي يعني ما توصية أمريكا أستا قلق جهاد هذا أستا أبوريدا أستا لشكري ده جبرويك
قوناغا اول چاوی سوریا لهفدا باش ببی بروی که هر یکی دخوازه یا خب بسری اجبر بهتر از باورم و هر خواندنک سیاسی جی بخوازن نخوازن اب جغرافیا ایرو دندره سوریا دولت خودی باندور ترکیه ایران ترکیه و اردن و اسرائیل و دقل ایران دریا حزب الله و میلیشیات خوا دریا شام و روسیه ده ابانا هنا کی باندور لی امریکا دخوازه دسته ایران دندره سوریا لاواز بکه و تایبت جی عراق ده جی نما کاری ایرو حرفش نلگوری امریکا دندره عراق ده چیزه باشه اگر تجمره دوی ململانیا هده دوی هفکیشا نهال سر روژه شوی کی برفره یعنی امریکا دخوازه پلان آخه بجبینه ایران و ترکیه و روسیا پلان اکوان هیا کرد جوی هفکیشه چه سوداوه هیا چه جهه واه هیا کرد وی باشم بزانه من برجواندی خلقی چاوانه خودی ولاتی خودی بریار و بهیز کی جنان یعنی ایرو 100 سال کرد شر و خبات و برخوادان و میرانی کرد ظرف ابوری ظرف اوبجکتیف و ذاتی نه حتی داوی آریکار و کردارا جغرافیا کردستان سوری جغرافیا گلکی زحمت بونه ولی که به امریکا روسیا نممکن امکاربن کرد تشتکی سر بخن و هر دو ولاجی اريد کنو فرصت کزیری نجبو کردان دوی قناغا هری براسینو ده تجاره قناغ و فرصت کردارا وک ویروج یعنی با هر چند سالی تالی نه هاتیه دونی کرد و دولت کردی بر آوا کرنه ده ان شاء الله لید ورد امریکا پروژه وی حسابات وی هنا او حسابات نابراوی ولات سینور سوریای ده دوی هنا کی تکتیک و استراتیجیت ناب هفته مشینه بهور نزیک ده خيارات امريكا وتركيا او نيجو بهتر نزيك هذا دقل ولاتين اوروبا وتايبات وفرنسا وبريطانيا والمانيا وكارمن باكوري سوريا بهرمك ارام دخن او هرما ارام جي يا دوين بلازم كده شكريب هاورا بكن ياجي بريارك نب دولتي دركبي وقتشوا بريار الكردستان باكوري عراقي كردستان عراقي وباشوري سوريا عراقي دركد دغو هرمك ارام وكارمن او منطقه خبري فردجي باشه پرسیارک خو فرض دکه امام مستعد الباس دخوازه کردانی زیکی هفته که پرسیارک خو فرض دکه از هنا کی تبرنمش برکو مدام گلکتونه او دور آرام یا کو تو بحث دکه اگر دورک تایبت به کردان اگر هيا کو عفرین جیل خو بگره هلبت باكوري سوريا وقت باكيتا كثير ديزاين سياسات ده حمد صبر الناي باكر برضو مناطق نفوذها هي الهبكرين يعني إيرو باكوري روجلاتي فرات حتى وينا أو علي بن باندورا أمريكا روج أضاي فراتي نابرا تركيا وروسيا برضو ديزاين دما تركيا درباس وعفرين يبو باتفاقات روسيا وأريبونا إيراني وشعب قرتيا أمريكا هلبت أواناجي هر يكي هريمك شفر قرتيا أوانا كس نزيك نابي يعني إيرو هكر امريكا وكلاشكري بكش نه ممکنه ایران و رژیم کاربه درباس و برگو گلک جارا هولدان رژیم روسیا هات دانیم واز باورم امریکا بمباران کر او دريگو اگر اتفاق ترکیه امریکی وره درست کرن چه کیشه اگر عفرین جی تولید ورا آرام ببه هلبت اوانا دما به آوا کرن و هریمک باکور سوریه تداعی چه بلکی جی تدان کومار سوریای باکور ته آوا کرن کومارک سوریه نو دوانیش برگو شرط جان یعنی ایرو کس نکاره بجا زیوی بکن و خوندن دما آلمانیا جی بو خصوصا 4 پارچه ایرانی بود آلمانیا بکن جمع شرط جهان دوانا ممکنه جی افشارا کریزا سوری ده حصل ادریش که نگنه 4 سریه که گشتی بهورا ممکنه 4 سریه که آلی در باس بی و اوجی دبن اجندا پدرسون و پدرسون جی هاتنا ویجی بهورم دماغو كريزة فلسطينية لأوسلو ده سياسة خطوة بو يعني أو يعني مراحل نحموا بهبرو باكيتا كي شارع سرد كفاية جبهة أوسلو يجوا أوجي ممكنة بشروجه ده دما أب دولتين وكا ناتو وإيجول وارسو بيشتغلان بو كاربن ودقل أمد تركيا وأمريكا بهبرا في هريما آرام قالوا أو هريما باكوري سوريا حمو بيك هاتي كده هنا كردن عربن تركمان اسورينا يعني كانوا بيجي سوريا بجوج باكوري سوريا دما على سربي ممكن بقول به قبلات سوريا وفيش رجي او هي اسرائيل برب الشعب يصان نابرا اردني وروسيا ومساله اسرائيل باكوري سوريا اغاب بيش رجي باشوري سوريا وشاوا باكوري سوريا هذا دو بولتانا كديد امي بهتر لسر سياستا غاف بغاف راوستن ما ميفانداريا ما مستعد الباسط حمود جيغري سروكي هفيمانيا اجتماعيه اوبوزيسيون سوري كربو ما مستعد الباسط جالكس باس بو بجدار بوناتا لقلما
وزیر دربیا نمسا کارین کنایسل راگهاند که انجمن کاروبارین دربیین ولاتین اروپی لسر مافی هر ولاتیکی اروپی درباره پیشوازی کرنا ولاتین وان ین کل جم داعش بون اری کر. اف یک تی پشتی روژکی جبریارا هر دو ولاتین آلمانیا و دانمارک برد کرنا پیشوازی کرنا ولاتین وان ین کو تفلی داعش ببون کو بگوتن اوان او بحثا مترسیترین کس دی جیهانی دا دکن لو ما او پیشوازی اوان ناکن افتی پشتی بانگوازی سروکی امریکا دونالد ترامپ به پیشوازی کرنا بهتر جه 800 دیلن رخصنا داعش یا تروریست ین کو هلگری رگزنامه اروپینه کو هر چکداره کی لوالات خواه وره دادگه کرن. گروپین چکدار دو ولاتین عفرین بری دو روژان راواندنو یک جوان تمنیوی 69 ساله. گروپا چکدار یا بناوی لیواء الفتح یا کو لگونده بریمجه سر بنافچه ماباتا و کالمیر عفرینی بناوی محمد مصطفى 69 سالی و جوان بناوی علی حسن 3 سالی لگونده ترمیشان سر بنافچه شیه راواندنه. گروپا چکدار یا تیناسکرین بناوی العمشات مالین هر دو ولاتین کردین عفرینه لنافچه شیه یا هرما عفرینه کردستان سوریه تالان کرن. دماکو خدانا مالا حسن رمضانا جبو ورگرتنا چارسریا پزیشکی چوبون لبنانه مالاوی ولاتی هاتبو دزینو تالان کرن. همان گروپ مالا ولاتی بناوی حسن کیلک یه تیناسکرین بناوی حسینک جی لباجاروک شیه تالان کربو. رخصتنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بانگوازی یک بلاف کرد تیده. جخلکی خواست کو بشداری دوجاندنا سالوگر هفتان یا شهید بونا اندام پولیتبرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نصر الدین برهک ده بکن. مراسم سالوگر ده روژا اینه ده 22 مهی ده به آنگو ده همان روژا سالوگر شهید بونا نصر الدین برهک ده وره لدارخستن. لگوری بانگوازی مراسم وجاندنا سالوگر هفتان ده لهولا شهید نصر الدین برهک لنویزگاه پدکسی لکومالگاه دومیز به و جده مجمیر 4 ده دست پیبکه. شش سالن ولاتی که روژاوای کردستان واندای و چارنویساوی نهاتیه ناس کرن. روژا 17 گولانا 2013 ده مجمیر 7 ایواره پیوندی به ولاتی بناوی ادریس عبدالمجید را لباجار سلامی گندوار پارزگاه حمایه سوریه هاتیه برین و جوی دمی تانها و تو زانیاری لسر نهاتیه ورگرتن. ادریس بخوا خلک باجار حسکیه جدایک بوی سال 1974 و باوی کچک و دوکورانه لسوریه به دهان ولاتین کرد وانداینه و چارنویس آوان نهاتیه زانین. هر یک جه رژیم و آلین دنیل ململانیه لسوریه به واندا کرنا وان و رواندن و گرتنا وان ولاتیان تین تومتبار کرن. ایرو کمبونا هزین جواکا سیویلین کرد سوریه لحولر جواتک جبو مالباتین کسین کجا آلین رخصتنا داعش و رخصتنین دن و هاتنا رواندن و چارنویس آوان ندیاره لدار خستن. دی جوینه ده مالباتا زانیاری و آگاهی و گلی و گازنین خواه پیشکش کرن. هر وها امینداریا هزین جواکا سیویل سوزدان کوان گلی و گازنان وکو نامه بشینه جواکا ناف دولتی و آلین پیوندیدار ره. جواتا هاني جبو مالباتي نابي كسي بنجاب الاي داعش هاتن قرتن وام كوك جواكا سيفيلين كردن سوري بنجي رخصتن نحنا آلي كارم بواره كسي قد آلي كارتنا وك خبخشن ام دكن
ام بهیوین اوایاج فرب به ایرو دور ده پازه مالبات ابون بلکی سبه بهتر ببین و ام دخوازن اف ناوانا توثیق ببین گاوا ددوا ام گروپ که دخوازن چیکن او گروپ هانه به وی کاری بردوام بك قنصليات ناف دولتي اجل هوليري والكردستاني بن وك حكومتها عراقي حكومتها اتحادي واف رخصن الناف دولتي وك الهيئه المتحده اف رخصني ما في مروفا كارد كن ناف دولتي ام دخوازن دنجي خبجين وانا اف ناف انا پیشکشی وان بکن ام ناز بکن به اوانا لکومانه ام دخوازن ناز بکن ایرورو و دبیجن داعش نمایه چند متر کی مایه او اف کسانا کال کومانه و چلو می بگین وانا و خلکی وانا و چلو خوستکی خبین انه اف کسی وانا الوان وگرن من بشی بن شعب ونما خيانه دخوازن بيجن بعربي مصيري وانا ناس بكن دو براي منو كوري ابي من هاتنا قرتنا دحضر سيزدا وانا حتى انا امنزن انا كاصاغن كامرينا يمتسك مصيري وانا خويا فمهيدان منظمات دولتي وجو قوات قصد ويانجي قوات اي قوات العرضيه كان مره مساعده بكن جوا مصيري وانظانبن اف خاصه كما كخدين مفقودين ام هاتنا الفدري دخوازن جواکا سیویل دخوازن قوات تحالف دخوازن اف گرتی مچلی هاتن 2013 دا گرتنه و کوری خالتی ماتی گرتی محمد ویس 2013 دا مه حیشتان 25 حیشتان 2013 هاتیه گرتنه وی دما که گلک دور ده یعنی و چلوان هاتیه و چارانویسی وان چیه مصیری وان چیه ام دخوازن مرا بیجن یعنی قوات تحالف جي بيجن لجم وانن فنا لجم داعشن چلوان هاتيه يعني مالباتا شهید سرکردن نصرالدین برهگ درجاهی به خبات و تکوشینا برهگ ددن و دناف پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پیشمرگین روش ده کارو خبات ده بردوامن کام هنکی لسر مالباتا شهید نصرالدین برهگ راوستن مالباتا شهید سرکرده نصرالدین برهگ درێژیە بخەبات و ڕێبازا کوردایەتیە di nava rêzên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û pêşmergeyên roj de didin. Xort û ciwanên malbata birhig bi dihan tevlî refên pêşmergeyên rojbûne, berevaniyê di ber xaka Kurdistanê de dikin. Şehîdê serkirde Nasreddîn Birheg di destpêka şoreşa Sûriyê de tevlî refên şoreşê bû û di pêşiya xwepêşandanên lê dijî rejima Esed li navçeyên Kurdistana Sûriyê de bû, daxwaza rûxandina rejima Esed dikir. Şehîd Nasreddîn Birheg endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû, ji kesên xwedan rol û pêkeh bû di partî de û di nava rêzên tevgera rizgarî xwaza Kurdistana Sûriyê de rola wî diyar û berçav hebû û di xewin û xeyala wî de bi destveanîna mafên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê li ser rêbaza Barzaniyê nemir bû. Şehîd Birheg lewma timûtim cihê armanca rejima Esed bû. Di sala 2004 de rejimê ew girt û piştre sala 2009 jî careke din ji alî rejima Esed ve hat girtin. Lê bîr û bawerî û îradeya wî bihêztir bû ji kiryarên rejimê. Şehîd rijd ma li ser xebata xwe û bîr û baweriyên xwe. Şehîd Birheg de roja 13 meha Sibatê 2012 de li ser destê çekdarên nenas yên devnixuman dîve li seriya gundê Genco bû armanc û bi dijwarî birîndar bû. Di roja 22 Sibata 2012 de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiyê û Kurd û Kurdistanê bû. Di destpêka şoreşa Sûriyê de plana şehîd û armanca wî ew bû ku artêşeke ji ciwanên Kurd li ser Riya Barzaniyê nimir ji bo parastina Kurdistana Sûriyê ava bike. Malbata Birheg êdî dirêjî bi xebata şehîdê serkirde Nasreddîn Birheg da. Di nava Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û refên pêşmergeyên roj de dirêjî bi xebata wî dan. Bi dihan ciwan û xortên malbata endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şehîd Nasreddîn Birheg tevlî rêzên pêşmergeyên roj bûn. Tekeziyê li ser têkoşîn û xebata nemir Birheg bavê ela dikin. Çavên wan li rêya ku vegerin Kurdistana Sûriyê û ewlehî û êmnahiyê ji bo miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê dabîn dikin. Sînorên Kurdistanê biparêzin. Şandek ji tîma Taekwondo ya şaxê Hesekê ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava seredana fermandeya hêza pêşmergeyên roj kir. Ji aliyê fermandeyê hêza pêşmergeyên roj Emîd Recep Mihemed Dehdû ve hatin pêşwazî kirin.
لگوری روپلا فرمیا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روش آوا بلاف کریه که سردانا شاخ حسک یا تیما تایکواندو یا یکیتی جبر شانازی و سربلندهی آوان به هزا پیشمرگه روش هاته پیک آنین و تابلو یک بیر آنین جوان را پیشکش کربون. تیما تایکواندو جراح نرو خورتو کچو زاروکین تیمه پیک دهات و هر دو آلیان دلخوشی خواه جوی سردانه در براند بون. اولهیه عراق اشکره کرد که هینا ابو بکر البغدادی امیر داعش نافبرا سوری و عراق ده تفگری دکه. جدرکی جه اولهیه عراق راگهاند که ابو بکر البغدادی نهاتیه کشتن و ده جیان ده مایه و ده دمان ها ده تفگره نافبرا سوری و عراق ده دکه و امریکا و اولهیه عراق جی جنیزیک و چافدیریا لبو تفگره بغدادی دکن. اروها جدر اولهیه عراق گوت که امیر داعش دف ججلو برگین اسلامی و عمامه بردايه و بجلكين مودرن لفو تفگری دکه داکو نوا اشکره کرن. دستین سویل ادلب داخواز جواکا ناف دولتی کرن کو پاراستنا سویلان بکن. رژیم اسد آرمانجن کرنا ناوندین کاروبارین سویلان لباجار و باجارو کو گندوارین باشور پارزگه ده بردوامه. که ده انجام ده هجمار کمکوژی ده چارچوبه هر دو روژین بوری ده انجام دایا و دستین سویلا لپارزگاه ادلبه او بن پیکرن شرمزار کرن و داخواز جواکا نافدولتی کرن که وان تو باران کرنین رژیم اسد لدجی سویلان راوستینه و پاراستنا وان بکه. روشا ادلب روج بروج خرابتر دبه و سیاستا گاف بگاف لسر تی بکار آنین پشتی هر دو تاقینین ده که لناوند باجار ادلب هاتین انجام دان ده انجام ده بدهان ولاتین سویل کشتی و بریندار کتنه روشا ادلب روج بروج خرابتر دبه به تایبتی رژیم اسد بردوامه ده توباران کرنا دورا بیچک ده لادلب لگوری پسنا سرگی لاوروف که روسیا سیاستا گاف بگاف لسر ادلب بکارتینه و چافدرین سیاسی جی دبیجن که داویا ادلب و بشیوه کی لشکری وره جاره سر کرن. پنج ولاتین سویل لگوندوارین ادلب ایرو سهشنبه بنا قربانیا توبارانا رژیم اسد لگوندوارین ادلب. لباجار معرة النعمان و خان الشيخون لگوندوار پارزگاه ادلبه پنج ولاتین سویل ده توبارانه که رژیم اسد ده هاتنه کشتن و شش دن بریندار کتنه. لگوری جدارین خواجهی که رژیم اسد بردوام گوندوارین ادلبه ین که دکوین ده ورا بیچک ده توباران دکه بگو پابندیه به توری کفتنان بکن. هر لسر پارزگاه ادلبه ایرو 21 بار هلگر جه آلیکاریین مرووی جه ترکیه در باسی پارزگاه ادلبه بون. آژانس آنادول بلاف کریه که ایرو 21 بار هلگر جه آلیکاریین مرووی جه آلیه نتوانیه گرتی و در باسی پارزگاه ادلبه بونه و او آلیکاری و لسر کسین هجار ورن بلاف کرن. هجمارک بریندار لگوندوار پارزگاه حمای کتنه و پیلکنو یا کوچبری لچند گوند و باجاروکن وی دوره درکتیه. او جی ده انجام توبارانا هزن رژیم اسد لسر وی دوره. رژیم اسد ده بن پیکنین خود بردوامه. هریداوی جی بسدما توباران کرنا رژیم اسد جه حمایره هجمارک مزنج ولاتیان کوچبر بون. روژا یکشمه 5 کسین سویل به استین جدا جدا بریندار بون جبر توباران کرنکا تند جه آلی رژیم اسد و لسر باجار الشریعه لروج آوای حمایه. هروها بو سدما پیدا بونا پیلکا کوچبری کانو لپرانیا دورین بومب باران کری. هفدمه پیک آنینا کمکوژیان لدجی سویلان جه آلی هزن رژیمه ده هر دو روژن بوریده. لگور چالکوانین گوندواری حمایه بلاف کرنه کو چند باجاروک بچکن گران و بهاونان جالی هزن اسد هاتن توباران کرن دناو ده اللطامینو كفرزيتا زكاة تل الصخر جانابرا تل حواش حصرية الجيسات 40 قلعة المضيق
جند جماسة جسر بيت الرأس باب الطاقة الحويز التوبة الكركات والتوينة لجندواري حماية لغور كوميديين خوجهي بلاف كرنا كو جند و باجاروكين نافچه قلعة المضيق بگرانی جعالی هزین رژیمه و هاتن توباران کرن و بو سدما پیدابونا کوچبربونا ولاتین باکوری حمایه کو بدجواری جعالی هزین رژیمه و هاتن توباران کرن به تایبتی پرانیا دورا باشور دشت الغاب جعالی خواه هف پیمانی نشتیمانی هزین شورشو و اپوزیسیونا سوریه بانگ لجواکا ناو دولتی کربون جبوب داوی کرنا توانین هزین رژیمه و تکس کربون کو اف کنکوژی جعالی هزین اسد تکس دکن کو هیجی بری رژیمه لرجاندنا خوینه جبو آستن کرنا هر پیواجویا کا سیاسی یا ولات دوری کشتن و ویران کرنین تند. جه دسپیکا کریزا سوریه و به هزاران ولاتین سوری پنابری عراقی و هریما کردستانی بونه. هرگولین آمارین هجمارا بنابرین سوری لعراقی و هریما کردستانی اوجی لگوری کوریخسنان نتوین یا گرتی یا کاروبارین بنابران ده سهو یکی مهابوری ده بلاف کرنه دوی راپورتی ده. جه دسپیکا کریزا سوریه به هزاران ولاتین سوری پنابری عراقی و هریما کردستانی بون لیدورین جدا جدا بلاف بون. لگوری کوریخسنا نتوین یا گرتی یا کاروبارین بنابران ده 31 مهایکه سال 2019 آمارین هجمارا پنابرین سوری ین کو لعراق و هریما کردستان ادمینن بلاف کرد کو هجمارا وان پنابران گهشتیه 252,451 پنابری واتا 79,778 مالباتی و جوان 94,387 ده کامپان ده دجین واتا 37 جسدی جه هجمارا پنابرین گشتی و 158,064 پنابری واتا 63 جسدی جه هجمارا پنابرین گشتی لیدورین جدا جدا جدر وی کامپان دجین. هجمارا پنابرین سوری لعراق و هریما کردستان لگوری پاریزگاهان اوانه. لی پاریزگاه هولیره 128,505 پنابر واتا نزیکی 43,112 مالباتی واتا 5.9 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری لیوی دوره. لیدروی کامپین هولیره 97,956 پنابر واتا 35,916 مالبات واتا نزیکی 38.8 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری. لی کامپین ین سر به هولیره و وها بلاو دبن. لی کامپا در شکران 11,707 پنابری واتا 2,658 مالباتی واتا نزیکی 4.66 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری. کامپا قشتبا 8,128 پنابری واتا نزیکی 1,994 مالباتی واتا نزیکی 3.22 جه هجمارا پنابرین سوری. کامپا گورگوس 7,788 کسی واتا 1,917 مالباتی واتا نزیکی 3.08 جه هجمارا پنابرین سوری. کامپا باسرما 2,863 پنابری واتا نزیکی 627 مالباتی واتا نزیکی 1.13 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری. هجمارا گشتی یا پنابرین سوری لی پاریزگاه دهوکه 88,447 پنابری واتا نزیکی 24,478 مالباتی واتا نزیکی 35.04 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری لعراق و هریما کردستان جه خود گرن. کوجوان 33,806 پنابری واتا نزیکی 11,036 مالباتی واتا نزیکی 13.14 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری لدروی کامپین دهوکه دمینن. هر وها لکامپین سر به پاریزگاه دهوکه و جه خود گرن. کامپا دومیز یک 33,977 پنابری واتا نزیکی 8,574 مالباتی واتا نزیکی 13.46 جسدی جه هجمارا گشتی یا پنابرین سوری. لی کامپا دومیز 10,574 پنابری واتا نزیکی 2,552 مالباتی واتا نزیکی 4.19 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری. کامپا گویلان 8,934 پنابری واتا نزیکی 2,037 مالباتی واتا نزیکی 3.54 جسدی جه هجمارا پنابرین سوری.
کامپا ئاکرێ هەروەها لە ئاکرێ 1102 پەنابەری لێدمینن واتە نێزیکی 279 مالباتی واتە نێزیکی 0.44 جێسەدی ji hejmara penaberên Sûrî. Lê parêzgeha Slêmaniyê 32,361 penaberî wate nêzîkî 10,943 malbatî wate 12.81 jêsedî ji hejmara penaberên Sûrî û ji wan lê derveyê kampên ser bi parêzgeha Slêmaniyê ve 23,401 penaberî wate nêzîkî 8,705 malbatî wate nêzîkî 9,275 jêsedî ji hejmara penaberên Sûrî. Li kampên ser bi parêzgeha Slêmaniyê ve wiha belav dibin. Kampa Erbed 8,940 penaberî wate 2,238 malbatî wate nêzîkî 3.54 jêsedî ji hejmara penaberên Sûrî. Lê deverên din 3,158 penaberî wate nêzîkî 1,245 malbatî wate nêzîkî 1.25 jêsedî ji hejmara penaberên Sûrî. Li gorî kesên ku li Iraqê û Herêma Kurdistanê penaber bûne, li gorî deverên ku jê hatine wihane. Lê parêzgeha Hewlêrê 28.9 jêsedî ji parêzgeha Hesekê ne, 4.3 jêsedî ji parêzgeha Şamê ne, 15.4 jêsedî ji parêzgeha Helebê ne, 2.3 jêsedî ji parêzgeha Reqayê ne. Lê parêzgeha Duhokê 27 jêsedî ji parêzgeha Hesekê ne, 5 jêsedî ji parêzgeha Şamê ne, 3.2 jêsedî ji parêzgeha Helebê ne, 0.1 ji parêzgeha Reqayê ne. Lê parêzgeha Slêmaniyê 4.9 jêsedî ji parêzgeha Hesekê ne, 0.4 jêsedî ji parêzgeha Şamê ne, 6.9 jêsedî ji parêzgeha Helebê ne, 0.8 jêsedî ji parêzgeha Dêrazorê ne û 4 jêsedî ji deverê din in. Bi helkefta bîranîna damezrandina Yekîtiya Lawan û Yekîtiya Qutabiyan Kurdistanê ku wekû roja xwendekaran hatiye destnîşankirin, ahengek li dibistana Rojavaya Kampa Dumîz hate vejandin. Di merasîmên vejandinê de gotin, stran, müzik û xelat li ser xwendekaran hatin dabeşkirin. Herêma Kurdistanê kevîta bindestê rejêmekê جشن قوتابیان کردستان یکیتی قوتابیان کردستان و یکیتی لاوین کردستان به هاتیه دمازاندن ل 18 شباط سال 1953 لجه سواریا بارزانی نمر و افریقا ام همی سالا وکی افریقا دا دو گوره شیان و طاقت خو وکو کارگیری قوتابخانه هف را ماموستا سجه ماموستا ام خو آمادت کش بو وی روژاش بو مافی قوتابی خو ام جی وکو همی مدرسه و همی ملتان امش بینه که نوه بیراون بینی نوه که افریقا روژه که گله که پیروز او جی هبونه قوتابیانه قوتابی خو ببینید تن هبونه که جدی ناف ملت خودا ناف آست خودا ناف هستو نتوی و بیرو وارد ملت خدا کو اوجی افریقا ام رابونه وی کاره ام دست خوشیل برادرات کن و حوالات کن و هر دو رخراون کو هر دم گلمت آماده سوا چلدرن و یونیسف و ان آر سی کو اوجی رابم کار قوتابیان و حقوق طفل همیشه و ما آماده کن دیودا خازین ما نوی کیتی خواندوان جوان دموکراتی کردستانی روجاوا ایرو ششمین سالوگرا دامزانه هر دو اکراون یکیتی قوتابیان کردستانی یکیتی لاوان دموکراتی کردستانی روجهانی هات ساخرين الحميد دسبهن قوتابيان ولاوان الهريمة كردستاني الحميد قوتابخانة ام جيرو بشدار بون قوتابخانة روجافا جبوفي روجا بيروز ام بي روجا هاني الحميد خورد وقوتابيان كردستاني ام بيروز دوباره سرنوشت چکدارین قصدی داخواز جه امریکا دکه که هزین خواهش روشحالات فرات ونکشینه
وزیر دربه ترکیه دبیجه اگر امریکا پیاده و پککی جه روژهالات چم فرات درنخه او نچارن کو بوی ارکی رابن. وزیر دربه ولات روسیه راگهاند که امریکا و نیو دولتکی جبو کردان لروژهالات چم فرات آوا بکه. هر شاد و بختور بن.